We respect you. Wije Kasoba, mutwereze music. Conquer or I die. Kasoba. Ombwire hali miaka yekienda Kabalega wasangaga mwana wa senior 6 na ajware mpali ngufu. Maana ati mtu ajwara mpali ngufu hii. Bano.
Baptist mwete kanisa engaro zamani munaweza Kabalega Secondary School. That's a wonderful performance. Kandi duhaga brass band ya Jack Twebembera mu anthems. But Bunyoro Cultural Group, please proceed. Honorable Natumanya Flora, Woman MP Chikube, webale kuija Tenyi, webale kuija Mukorogono. Tukutangira muno wekitinisa Julius Junjura Bigirwa, Amoti, webale kuija Aspiring MP Buhaguzi East, tusemerirwe webale kuija Mukorogono. Nywene miende ya kitala webale kuija tusemerirwe muno. Kandi orukurato nyamanyi walai kuwa orugeno maiso omuchikali munda okugonza n'abakuhayiso ina kilozinga hata okusamba yotyo mbage nyenda agiyayo nga mama kandeke kuseitera obarampo pabuza simu baruhanda abazabiraha gonza nayo wangalira osabutayikayo bwire buno baitu mawe amano inago ngozo kutangira muno wekitinisa State Minister for Youth and Children Affairs owekitinisa Balam Barugahara Atenyi webale kuija tusemerirwe webale kuija tuterengane zamani muno webale kuija tusemerirwe kandi woli hano tumanya na PLU yone eri hano waitu Ayo no kega mutakwata simu zange kandi buli wankwataga yatu awukaniza afwe kubi Ogo muntu wange nkumanya na nkumanya kibaswagirana mwebale kuija emiyendo ya kitara bano mwetekanize mutungire omugisa nkaliwe ekisoro arugomunda na agarukomunda mwijegenya mutuhereza amazina ngozo kutangira muno investor Bunyoro owekitinisa Haji Mustafa Zaidi Haji Mustafa oli hano oikalireka bakutere mu ngaro zamani Haji Mustafa Zaidi webale kuija white semerirwe webale kuija white investor Dengere okutangira bulomali hano outatangiye rudisiri womukuli tugenda kutunga amazina bageeta enjogolo olunyege ojja kutuha byona enjogolo hamu n'olunyege enkuulya mutuheereza amazina ago
Hey,
Bunyoro Cultural Promoters Group mubongere ngaro zamani muno mwebale muno nko kumukuru araba kura bakuruga mukikali mukuru w'ekitinisa Andrew Byakutaga atenye Prime Minister ndozereho ombito Dauda Chwa nkuroraho omunanu rundi secretary wa Royal Commission Daktari Yolam Nsamba atuoki hubira habantu ubwa kuruba tampora n'ubwali ha VIP tent abakuruga mukikali omukaikuru ogumukurorogo ajwaire omwenagiro gurumu yellow nuwe nyina omukama abwoli tukurozere tusemereiro muno kwija abwoli owekitinisa Margaret Nyakabwa abwoli tusemereiro muno kandi bakuolekeho raikara ochurane mulindeho nkujja kuboleka abakwija naye inyo mubamanye obarane baikara kandi akurubata n'omulord owa Oimasite wekitinisa Brian Kaboyo mwana omukikali muno kandi ali ha protocol team nko kutukora hamukoro guno aroho abakwija kuruga mukikali ajwaire kanzu hakusembayo hamukono gwo bulyo bwange ogwo ali mubito kandi omupanyarwa iguru oyo nkuroraho ombito kati bayoga umpanyaro mbaninsabo hubira abantu bakumanya nkuroraho ombito kati bayoga nayo hubira abantu bakumanye nkuroraho ombito kati nkwanzi nayo hubira abantu bakurole nkuroraho ombito kati Dafin Kabatalesa hubira abantu bakurole nkuroraho ombito kati Kabasindi hubira abantu bakurole nkuraho ombito olimi John Nyabongo ngwogo akubira abantu kugeza kuro abandi nkuro omubito Juko Richard nawe ngugwa kwija joire ekot ombito buwira abantu okay na timu ye nko kubali tujja kusangwa ntubanjura nko kumukurora orukura nkurora ombito kamurasi okay webale nkurora no mwana wengoma ombito Edward Budoli okay katulinda abana nambarole nebakwata kuikara akuturuka mukikali saa zinu ale habumoso bwange nuwe ombito kandi Chief Prince Akiki Mugenyi Fred Ruchunye engaro zamani zokwire waitu Akiki webale muno nko kubali alo mubito Kimomi ombito Kimomi hubira abantu bakurole katulinda abantu obakuba ne bayija meanwhile mugenzi wange bakuba ajja kumanyira abantu abamu abatwaire obusagiki butali omu waitu Akiki tugonza okusima muno abalisa bente abasakire mune empanga eno na muno omugurusi John Munyawera kuruga Kyankwanzi
mumutere ngala katutereze ente tulire Wanji? tugoza kusima muno tiimu kyarushesha abatereise ente 5 tubatere engalo ez'amaanyi. Omugurusi Francis Kyamanyi wa Kasoro kandi chairperson ow'abaliisa bano webale kuteereza ente kasade tumutere engalo. Mwebale muno abalungi, Mukama yongere ombali mwayire kandi Mukama ayongere okubakozesa. Akaire kuona His Excellency Nindora nibamuteekaniza okwijja. Ogumukurora Joire omwenagiro gwa yelo ali ombito kati Joyce Kabatalia kandi aba personal assistant owekirisa okwi aboli hubira hemene ya kitara aboli nuwo Africa. His Excellency wakumara ayikire hano twijja kusoma omukoro guno n'ebizina twijja kuba na Bunyoro Kitara tube na Uganda tugaruke tube na East Africa kandi ababandi mumanyisibwe ekyokola. Twijja kubaho n'okusaba okutabe kulayira muno. Twijja kuba n'embazo ntutoma na chairman LC1 Sajja Mukura Mazera kweteekaniza kulongyaho kandi hana baragamba muri bake n'okukirabanga bembezi muri bayingi bayitumura tuganyira. Owekirisa president ayina akaire kagufu muno akakwijja kuba nayitwe hano. Embazo tizijja kuhingura omwina buziraba ziri nyingi muno kandi owekirisa chairman olwaba nilwo olukulu muno otabalize busahara abaza hata onuhororo bwa chairman mu buzaanisa baitu bwingi muno twijja gumisiza kwikobora amara tukusaba nti byena president Museveni bwarahika halateekanizibwe tumutangire tumucheeringe tumwoleke engonzi. Ngoza kutangira Nyabayaga Init Kabayaga Director Radio Hoima hamno wekirisa Jerokomba Mwenda aspiring. Are you aspiring or former? Are you still contesting, Mr. Jerokom? You are contesting the aspiring Member of Parliament Buhaguzi East. Amoti na atinyi tupatangirire mwebale okwicha tusemerirwe muno. Ababito ni bongera okwicha kandi tora owekirisa omugo Margaret Karunga jerenga zamani n'emizire y'omugo nahika ajeriwe bale kwijja tusemerirwe muno kandi bamutungira okwikara. Omugo obuyakahika nikimanyisa hati byone byakuli bihoyire kino ko wekinisa mugerwa mwebali na barungi abayisire. Thank you. Ababicho abana b'engoma nibongera okutuuka mu kikaali kandi bano tosobola kubapapya waitu omunano Engineer kandi Dr. Bilibonwa Atoki na mukazi wawe tubatangira mwebale kwicha tusemerirwe muno. Webale munaki kibamukura ni mwaikara abo bagenzi ba omugo ajeri yo na family bayija bulikiro hamukoro nkaguno kandi bajja kuikara nawe bayija kusangwa ne banjurwa singa. Kwaya ezitukiranize nazo kuzina mwikale bulindala nkembe bayo mukabada obutulabeeta kiina kutwala sekendi 3 kuba muri haiguru hano omulakererwa
omugisa bw'otakukwata kulungi kukulabaho. Abanyamakulu mwebale muli omulimu gw'okutuukola tusiimire muno kandi bayinimbala hali media houses abazina bali omumayisa awo mwijja platform hano mwijje kuno okuti mwijja kuzinirayo mwijje kuno mwijje kuno omwikiriza pulezidenti bw'okula ebikufa munda kuli mu kikaali asimbwire naija kandi bwalamala emotoka ze kwikaani tula tujja kwemeera habw'okuteekamu ekitiinisa omwebembezi w'eihanga. Abantu nywena ndasaba mwemererege tutangiire w'ekitiinisa pulezidenti mwemerere abantu nywena abayikalire mwemerere omukulu w'eihanga tusange twemerire tumutangiira mwemerere nywena mwemerere abalungi engalo n'emizira n'akalulu engalo n'akalulu ka his excellency pulezidenti w'eihanga n'ahika General Kibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Bunyoro Kisera Brass Band mutembe haigulu. Akaruru n'emizira y'amaani tutangira President Museveni. Mwebale kwijja Your Excellency. Owekitiinisa President tusemereirwe muno Kabanyoro. Tukutangira mu kikaali ka Luziika. Mwijja kwongeramu emizira ekyakugwa emizira n'akalulu akawekitiinisa President n'ahika Mukorogono. Akarura k'omukulu mwebale kwijja Your Excellency tusemereirwe muno. Emyenda kitara inywena tuoleke okusemererwa n'omuhimbo hali owekitiinisa President n'aturuka mu motoka engalo z'amaani emizira webale muno owekitiinisa President habw'okwijja okuba naitwe kandi n'okuba omugenyi mukuru nitujaguza emyaka 31 kurugarukira abasaija ajja omulengo abakuteera ebinyege mbanze mulinde. Tukujja kuzina hati ebizina anthems. Please brass band proceed.
mwebale muno abadohaga brass band tukusaba abanyadini muija podium hano mutwebembere omusara. Mr. President, meni nkusaba ikale. Omugenyi waitu mukuru owekitiinisa General Yoweri Kaguta Museveni Akiiki omusiita ntukutangira n'okusemerwa kwingi webale kuija mukama yebala akulesere ntusiima Ruhanga kandi ntangira abantu ba mukama Ruhanga nywena munikize tangire aba honorable ministers, members of parliament abanyakulyano omukuru IGP kutangira chairperson of LC5, mayors, councillors, omuhikirwa obukama bunu abakatebeko bunanu okwiri ababiito n'ababiito kati abaana b'engoma nino mukama n'abantu Ruhanga nywena mwebale kuija itwe nk'abebembezi abenyikirizo zikwawukana nitukora hamu kandi this is ecuminical prayers tujja ku bantu hayo obukama bunu n'ihanga lyaitu omaiso ga Ruhanga nitusaba waitu ekitiinisa president nyowe Bishop Jacob atairweho owa Bunyoro Diocese kandi tuyizire ekitebe kikootu kuruga mu Anglican Church tuyina diini wa St. Peter's Cathedral n'abahule baingi ndabasaba mwemere nuni muhubiroho ekitiinisa president kandi hamu naitwe nina bakuru abali hano ndabanjura maiso gawe ekitiinisa president tuyina Sheikh Rajab Mustafa Mugenyi Kimbukutu District Kadhi Bunyoro Muslim District nuwogu waitu kandi omukoro naija kuba naikalizibwa nka District Kadhi ebiro 11 Julai mwaka guno awo akasozi ka Bwikya nywena n'abaraliza tuyina Sheikh Kugonza Ashraf Akiiki kandi ogwo omubwijwa former District Kadhi Bunyoro Muslim District tuyina Bishop Mugenyi Anatole wa Seventh Day Adventist Church Western Uganda Field omukuru nuwogo tuyina Bishop Jackson Mugenyi Nyakojo leader runo mukuru wa Born Again Pentecostal Churches and Evangelicals in Bunyoro region niwo mukuru ogwo kandi tuyina Bishop Kasaija Nicholas leader of the Pentecostal House of Bishops Hoima kandi tuyina Very Reverend Monsignori Bonaventure Kyaligonza Atenyi Episcopal Vicar for Hoima Vicariate and for the clergy Hoima Catholic Diocese ona akikire Bishop Vincent Kirabo Amoti atasoboire kubaho agenzere Germany bayita kutumire muno akuramukize kandi hati mukasumikano ntugenda kuhayo omukoro guno maiso ga Ruhanga kandi okusabira obukama bwaitu n'okusabira ihanga lyaitu ndasaba waitu Bishop Anatole okusabisa itwe ntujja kusaba abebembezi banyu webundaze tuyo kusaba Ruhanga isitwe ise mukama waitu Yesu Kristo ibara lyawe lisimwe lihabwe ekitiinisa
okubaho kwaitu omukikaro kino tikulingu tuli bamaani muno, tikulingu nitu abamanyire kandi nabatasobeire kubaho omukikaro kino tikulingu nibo basisi muno omaiso gawe baitu itwe otulekereho habwe mbabazi zawe n'okugonza kwawe. Sima habwe mwebembezi waitu wehanga linu otahize omukikaro kino businge na timu yona eyaizire nayo ikiriza omukoro guno okuguhereza ekitinisa n'obulinzi obwensi hamu n'obweiguru omu Yesu Kristo omujuni waitu. Amin. Ndasaba Bishop Nicholas Kasaija aije nawe atwemere mukisa. Ayi Mukama Ruhanga, Bible negamba ngu abalimi nibo bateekaho kantu basabirege niko tobe nabo omusinge. Tukongera kusabira ihanga lyaitu lino lya Uganda lisobole kuomeera omu businge. Tukusima abekisembe kiwahaire Uganda omwekulembezi waitu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni hamu na maama wehanga Okirinsa Janet Museveni. Bible egamba ngu omutima gw'Omukama gulo mu ngalo zaawe nkakambo mulingo kabaka amaizi. Nitusabira abalimi boona hamu n'ebitebe by'okwerinda na boona abali omubusobozi. Mukama Ruhanga okwate emitima yaabo batwekulembere kurungi na muno muno mbwire buno obwa polipo. Ninsabira abanyoro boona kurora ngu twayongera okukora n'amaani n'okwega okusiimaga ebirungi obubikorwa. Mukama Ruhanga isiito okuganyira twongere kukusiima Mukama Ruhanga habwa omukama waitu Kabumba His Highness Dr. Solomon Iguru Gafabuse okubanza entali ya Bunyoro Kitara. Nitusiima habwa emyaka 31 kuruga jumure ngoma. Mukama nitukusiima habwa enkurakurana eitukurora omubunyoro kuruga omukama waitu His Highness obuyahongere Bunyoro enu omikono ya Mukama Ruhanga ebirabi na bitano Machi 2013 tulahodohaga kuruga obwo tulozere ebirungi twaro omukono gwawe ayi Mukama. Nitusaba omukize ombusasi obwarumu kandi nitusaba habe okuturana n'okutekana omukama waitu obwa Bunyoro Kitara. Nitusabira mama waitu mama wa Bunyoro omugo Karunga Margaret Aderi omongere obwomezi kandi asobole kutuhereza. Tusabire bino byona nturaba mu Yesu Kristo omukama waitu. Amin. Sheikh Rajab Mustafa. Chumno, Bismillahirrahmanirrahim. Akiki na nyekiriza nkutangira w'abasiramu bona waitu president we ihanga lino yo General Yoweri Kaguta Museveni webali mno kuija kandi webali no tugonza Bunyoro waitu nyenda kumanyisa nti abasiramu ni bagonza muno nyewendi Mugenyi Rajab azarwa ya Masindi kandi ndi mwana wa Kada arukumanya program zawe nungi eza NRM government. Nkusima webali muno. Ninsaba tusome esura yokubanza ya Qur'ani ikitinisa itwena hamu muiraka then hanyuma tusome esara. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah wikitinisa wembaganiza okagambo mu Qur'ani ikitinisa kigamba Mukama Ruhanga ni wagaba obukama n'obwebembezi. Nitukusima abo bwembezi abo president waitu wa ihanga lino Yoweri Kaguta Museveni tukusima abo amana go maire nokutugonza nokutusuraga kaire kona. Tukusima Mukama Ruhanga habwa omukama waitu Solomon Gafabusa hamuno mugo hamuno rukwatoro bunanu hamne executive nabo bona bakuhereza obukama. Tukusima Mukama Ruhanga abanyadini nokututeraniza itwena mulingo twizire hano. Tukusema Mukama Ruhanga ohereze omwebembezi obomezi obulungi kandi obusinguzi ohereze government n'obwembezi obulungi n'obusinguzi n'abagenyi bona bayizirano mu Bunyoro obatwara obulungi kandi bahereze ebibaro kugonza. Tukusaba Mukama Ruhanga empanga y'omwaka guno gwa 31 otuhandikoho obusinguzi n'obulungi n'enkurakurana hali emyenda ya Bunyoro Kitara yona. Allahumma amin.
abarukugonzebwa muno abaana baruhanga inywena nimbatangira omukusaba kono kurukwera Kristo ahaisibwe hati nebiro byona isomo litutekanizibwe egere bairege niruruga omubaruha yo kubanza eya Petero omukwenda omutumwa eyahandikirwe omutwe gwa kabiri olukaro lwa 11 kuhika lwa 17 Petero omukwenda n'agamba obukama borugahali ruhanga kandi obukama obu itwena abari kumwikiriza tububaganaho buli muntu omu mutima gwe aine ekitinisa ky'obukama nikyo tugambira itwe hano Bunyoro nitugamba ekintu kino mukama wakyo noha akatambara kano mukama wako noha nakatambara kaino mukama ruhanga nitumusima habo kuba katwegesa obukuru bw'obukama ekya kabiri Petero n'agamba buli rubuga orukomerwemu babe bantu ba ruhanga orubuga rubemu entebe isatu entebe ey'omurorerezi cathedral entebe eya palace ey'omukama n'entebe ya kasatu ey'omukuru wa university entebe ezo isatu zebembera abantu ihanga libe lihyaka nitusaba ihanga lihyaka Petero n'agamba mwakabaire kuba bantu bahyaka mube bantu abengeso empyaka mube bakozi b'emirimo mweyombeke ekitinisa kya ruhanga kizokere omunyikara yanyu mube n'obuntu muganjane n'amahanga gabaherire ayimukama nitutangira mbakama barugire Kongo nitutangira n'abakama abandi bo mu Uganda abanyakuzira mukoro gunu Petero omutumwa ebyahandikire nibihikira kiro kya hati amahanga gukwija hano mu Uganda kusemererwa hamwe naitwe omu mutima gumu omutima gw'obuntu katwechumitirize bulomwa yagambira omutima gwe nk'okwa rukubagana habukama bwa ruhanga kiro kino mukama kituhaire twabana omukuru waitwe ihanga lino kandi Petero agambire Kaisari aliyo Kaisari mumuhereza orubimbirwe Kaisari mumulekareme kandi inywe mube bakamu mu bitinisa byanyu nimumanya nti nawe aliyo kandi nebya asaba ogu abamulemi bona byona itwena akiro kya hati katwekwase mukama ruhanga atuongere emigisa ye obukama buno bukurakurane bugwagwane abantu begondeze omukichweka kya Bunyoro bakore emirimo kandi bayijwire obuntu mukama balinde abebemberege butosa kandi ibara lye lihebwe ekitinisa hati bunu nebiro byona amabara mbaire Reverend Monsignor Bonaventure Kyaligonza Episcopal Vicar wa Hoima Vicariate kandi Episcopal Vicar for the clergy empekize emyaka 50 eyo mu buhereza Golden Jubilee omukwezi kuno 2008 mukama abandindire kandi abakiye kurungi omwaka ganyu hangiriza wekitinisa president hangiriza mu ihanga lyetu Uganda katutunga omugisa kandi obusinge bwa ruhanga oburukire okumanya kwona bulindege emitima yanyu n'amagezi ganyu emitima yanyu n'amagezi ganyu bitwaruga mu kumanya n'okugonza ruhanga n'omwana we Yesu Kristo mukama waitu kandi omugisa gwa ruhanga obusozi bwona isitwe n'omwana n'omwoyo rukwera omugisa ogwo gubala omukama waitu guba bukama bwaitu gube n'omugo gube n'abaana b'engoma gube ababitu n'ababitu kati gube hamuhikibwa waitu omugisa ogwo gube na president waitu ekitinisa Yoweri Kaguta Museveni gube ihanga lyaitu gube n'abebembezi baitu bona utaturugo itwena hati n'ebiro byona amina waitu ekitinisa kenu kakikumanyise
Bunyoro Kitara Diocese tukusiima waitu ebikulu byotukolire abo obwire byonti ndabimaleyo kyokka ati tutandikira omulamwa ogw'okugula rediyo eya Bunyoro Kitara abo kutebeza enjiri kandi hamuno kurarangya enjiri yenkuraakurana iyo wenke iwatandikire abantu nitubekambisa kora na maani kubyara omwani kubyara kooko nebindi waitu ikize milioni 200 tukurwayo milioni 400 habugora rediyo ekyo waitu ekitiinisa ninkusaba otukonyere otukwatireho mukama akuwa omugisa amin webale mu mwebale munabanyadini mwebale saragi mutwaire waitu ekitinisa president yitu abemereire hano ababiri ninyowe ekitinisa Mugerwa Francis kandi ndomu haba managers beikoro ya sukali ya Kinyara baitu kiro kino ndomu haba kusumikaniza omukoro guno kandi nja kukora na munywani wange ono ndaka na wayanjule Owekinsa President ninyowe Frederick Kusima Makuru Omuhamba ndi munyamakuru ninkura na Liberty Broadcasting Services webale kuija webale muno waitu Omuhamba kandi waitu wekitinisa President hantekaniza yaitu tuineho LC1 chairman wekichweka kino hali tuli alinda rukira basaija alinde kikali waitu chairman Ijaga baitu bwaramaliriza tuija kuba na entertainment ekutangira wekitinisa President na timu yawe yona abana ba Destiny Secondary School betekaniza waitu Mr. President waitu wa Uganda Omunyoro Yoweri Museveni Kaguta akikwe wale kuija amukoro gunu ogwasatu na kugunu kubana itwanu amukoro gunu ogwekitinisa mbigufu nyamabara banyita Asaba Joseph obundi chairman ekyaro keno okumara emyaka 40 40 years wale kuija ombiona ukira basai jonu ngwana kamone waitu tuara ama makadangi daranu na ijana niko tuikara sivanu ikaramu cyari munu mubale kuija nyo bwange semerwa korongi nkushima abata imwe iyo mukayirani butekani iyo muri mu gwange ebigambo nyina bingi kyoka nyo kusanga kintu kimindi cyamani ero si wananu kyoka tuinda ekyo cya chairman hoima ntwe na hoima ba chairman ya person muntu mukoko tumpa uje bwi ba chairman niwe na barowan tuinabo ati nyo kyangi ekikwenda mbiona tukore milimo nyingi tukulima tukupaka sauli kintu kiwa tukikora project zone za government tukuzikiriza ndi bote tulikovi yoke nyinano ndano makagangira laho emyaka yange imazire ni yeji nsaba utusagike mulingo golo urasoboye baba no kuje kuchinisa wale no kuje ade pikipiki no mpaka motoka mkuru na konke itabu ndio ni permit nyingine yego bana webale muno chairman webale muno rubazoro kandi wekitinisa president akulire muntekaniza zaitu hano nkusaba wekitinisa omuhikirwa aije hano aho rubazorwe baitu na Ijaga waitu wekitinisa president wina abagenyi batali bamu twine na abakama babiri abarugire Kongo abakama abarugire Kongo please stand up for recognition abakama babiri abarugire Kongo nabo bayizire hano waitu wekitinisa president abakuru abande wekitinisa prime minister aija kuba nabanjura webale muno waitu president webale muno musuminkaniza wa program ya kilo kino wekitinisa Mugerwa Francis wekitinisa president General Yoweri Kaguta Museveni president wa ihanga ya Uganda ombugo Margaret Kalunga Dieri ino mukama aboli abana bengoma
abagenzi barukira abasaija bekayo mukama Satito Winyi, Commissioner wakakurato ku bunano Dr. Joseph Biribonwa aroho mwibera lya chairman tasobire kubaho abo bucheke waina Dr. Yolam Nsamba memba wakakurato ku bunano abakuru b'edini bona abaroho kandi mwebale muno Isara Inspector General of Police Munyola Bass yakagaba tuoki Mutalindo ya humwire wakitinisa Isaac Kalembe wakitinisa Ukwiri wakitinisa Abatebe abagato bakabumba bahumwire abakurasi aborukwato rwokama abahumwire abagenye baitu inywena abarugira ombukama obundi abakurasi borukwato rwihanga abebembezi ba districts abamasaza n'abanyorobo mukama abandi bona bali hano ababito n'ababito kati abengande zindi zone z'obukama myenda ya kitara abanyoro n'abanyoro kati abagenyi baitu inywena waitu wetinisa President General Yoweri Kaguta Museveni nyino muhimbo mwingi muno kutangira hano ombukama bw'abanyoro kitara webale muno kwija kuba naitwa akiro kingi webale kugonza bunyoro omyezi 12 ehoire guni murundi gwayo gwa mukaga noija bunyoro tukusima muno webale muno kwija waitu kandi webale kutwikazaoga omutima ekiro kino white president tukujaguze emyaka 3 kurugarukira abasaija Dr. Solomon Gafabusa Iguru ajumule ngoma hanyuma ya government yawe yagaruire obukama bunu kandi tukusima abugara obukama bunu tumterero mu ngaro kinsa president nyino muhimbo mwingi kiro kinu kandi kutawarukira abasaija Dr. Solomon Gafabusa Iguru mukama wabunyo kitara abo emyaka 3 ya mazire natwebembera angiriza gutamba angiriza omwebingwa angiriza entali ya bunyoro nintabarukya omugo Margaret Karunga Dieri webale muno kutulindira omukama nintabarukya abana b'engoma nintabarukya ababito n'ababito kati nintabarukya enganda zone z'obukama bwa bunyoro hamwe n'emyenda ya kitara nintabarukya n'abatunga bakabumba inywena abo ekiro kino ekikuru omukama bwaitu nintangira buli omwe ayizira mukoro gunu obwetinisa omukama bwaitu bwa bunyoro kitara inywena mwebale kuija kandi tweterero mu ngalo twenu tukusima nyamuhanga abo bembezi bwa kabumba ow'emyaka 31 kutwebembera kurungi kandi tukalinda bunyoro itwena bunyoro kakare ebyemu okuba ekyokulora ikirungi ekiteraniza nk'abantu ba bunyoro hamwe okulinda obuhangirano bwaitu teka enkoragana enungi na government ya hagati n'obukama obundi n'ebitongole bitali bya government n'abantu baitu abali mu nsi za heero ebisoboze isukuleta enkurakurana obukama bwaitu bwa bunyoro kandi nahabwa ruhanga kumuha obwomezi waitu president akabaire genda hara ngoza kubanza kutangira abamu abagenya abayizire hanyuma nsime n'abatukonyire hano tuinaho right honorable prime minister obukama bwa toro wekitinisa Calvin Bomire Armstrong waitu tukutangirire haro hono wekitinisa omusuga wa toro omusuga haro tabaro kaso kaboyo wa kabiri omukama wa Mboga Kongo waitu webale kwija haro Mesak Baguma tibasima moti omukindwa obukama kuruga Bunia DRC tuinaho right honorable Etenga Samuel Prime Minister Kumamu Chiefdom. You're most welcome, sir. Reverend Charles Nkundane representing the Chancellor of Bishop Stewart University. Yep. Harohom Nyoro Engineer Jonathan Simwe, NRM Chairman Hoima City, kandi aspiring NRM Vice Chairman Western Uganda. Professor Samuel Kyamanywa Chair Bunyoro University Task Force. Haroho Owekitinisa Kasirye Samuel Prime Minister Buruli Kingdom. Aizire no Owekitinisa Charles Bogere
Finance Minister n'Oweekitiinisa Sande the first Protocol Minister wa Buruuli. Waitu Oweekitiinisa President ninsaba hati onyikirize nsiima abantu bana batukonyeire omunteekaniza eno. Oweekitiinisa Mary Mugasa Akiiki webale muno Akiiki byona ebyo sikoleire. Baitu group kandi ejo group area omwana waitu hano Oweekitiinisa Balamu Barukahara webale muno. Kusiima Enviro Serve, Hoima Buffalo Hotel, Golden Castle Hotel, Oilland Real Estate, Spice FM, Centenary Bank, DFCU Bank, Equity Bank, Bela Uganda, Uganda Blood Transfusion Services, Bunyoro University, Gulu University, Bishop Stewart University, Kabalega Resort, Hoima Resort, Kontiki Hotel, Hoima District Local Government, Uganda National Oil Company, Kinyara Sugar, Hoima Sugar, Kabalega Foundation, Jonah Conglomerate, Petroleum Authority of Uganda, the Inspector General of Police, Abbas Atuoki Byakagaba, nawe kusimira webale muno, Uganda Tourism Board, kana baroho hanu, na National Forest Authority team. Oweekitiinisa President, omugo hamwe n'abagenyi nywena, omwaka guno tubairwemu kandi okufeerwa. Tukira abasajja akafeerwa bagenzi babiri mu bitokati kabasweirwe ankole oguna akaturugaho hamwe no mu bitokati kabahande nawe yaturugireho nawe kitubaire nakasumi akazi kandi tukafeerwa n'Oweekitiinisa George Nyamyaka abaire ali akakurato ko bunanu kuruga Mabale Kagadi district mahano muno mahano n'abantu bona batufeerira omwaka guno tukyoganyira kwaitu hali abenganda zaabo banga bahumbuze emibi yaabo mu businge. Omwaka guno Oweekitiinisa President Mao Mugo n'abagenyi nywena tubaire omutwe gw'okujaguza guno gugamba nti kujwaho kiro obumu haba okulinda ebyo buhangwa bwaitu hona hona kandi ndikyo tuwongerera amaani omukujugumbya enganda nga Kabumba nkuyaragira omwaka gwa 2013 kandi hati waitu Oweekitiinisa President twakahandikisa enganda 32 obukama bwa Bunyoro enganda zaabo zikaba zitahandikirwe kurungi kandi zitakubemberwa kurungi nabekyo Kabumba yaragira mwaka gwa 2013 tuzijugumbye zehandikise kandi zitungo obwebembezi oburungi niko sobole kutwara omaiso obuhangiro n'obwaitu kulinda engeso kulinda n'okutwara omaiso olulimi lwaitu kutwara omaiso emirwa yaitu kutwara omaiso enkurakurana kurabo mu nganda kukendeze enganano mu maka kutwara obujunaanizibwa bwabo mu kikaali okutwara omaiso obumu omu bukama bwaitu President n'abagenyi nywena obukama bukozere emirimu nyingi waitu ekimuhala ebyo kiri kuombeka ekisika kinu muhuru zenu kwehumuliza karuziika kandi haliwe wateire omukono gwawe kurora nti muhuru zenu yayombekwa webale muno Oweekitiinisa President. Tukagenda omaiso twayombeka nekisika ekikweyinguliriza orukurato kandi ekyo twakimara obukama bukagura ekyombeko kyakalina omuhoima site kurora nti bwateekaho entahya yokusobola kubonesagika obukama. Kandi tukajaguza emyaka 10 kuruga omukama Kabalega yatuulize ebiro 6 Aprili omwaka 2023 ntusagikwa Kabalega Foundation tukubasiima kandi naye n'obusagikyo omuntu ayirikiro kino waitu twajaguiza Abanyoro bakasaba nti Machizon Falls ehindurwe eyetwe Kabalega Falls hamwe na Kabalega National Park kandi niho tukusimira Oweekitiinisa President obwaikirize kwereza eibara Kabalega International Airport ege yombekerwe Kabale na Lake Albert eyitwe lake muitanzige rundi na Albertine Graben efoke muitanzige Graben habuka tukolese ebigambo ebitakumanya endugire yabo nabeki abantu bakakusaba waitu kintekyo rukira abasajja akateekaho Bunyoro Kitara Kingdom Educational Scholarship Fund kuonyera kusomesa abaana mu masomero ga university abaana 10 bakatunga obukonyezi buno bali a full bursary abandi nabo ne bakonyerwa kuruga mu universities amasomero agandi ntusaba kuonyerwa government kuongera mu nsaha eno ya scholarship.
tukusemeza olukurato kugenda mu maiso tulayi kulumaliriza baitu abakuba entahi ejayita omwaka guno etabe nungi tutasobole kumaliriza olukurato olwo tukaba tuteekaniize nabakyo Ekitiinisa President obukonyeza obwo nabwo bwakubaire nibutukonyeramu n'okumaliriza. Waitu President tukusiima obusagika obuweereza obukama kujanjaba omukama n'abeeka kusagika emikoro yaitu buli kasumi tukusiima muno bwebale muno tukusiima bwenkurakurana era ohati omubukama bunu tukusiima abaana baitu abohaire obujunaanizibwa mu gavumenti Ekitiinisa Robina Nabanja Kiiki Ekitiinisa Matiya Kasaija Ekitiinisa Mary Mugasa Ekitiinisa Dr. Balaam Barugahara Ekitiinisa John Byamukama IGP Abbas Yakagaba AIGP Major Tom Magambo mkuru wa CID Chairman wa Electoral Commission Justice Byabakama Chairman wa Micro Support Center Ekitiinisa Dr. Aliba Kiiza Chairman wa Lottery and Gaming Board Munyoro Mugasa Nira Board Chairperson Dr. Joseph Biribonwa National Planning Authority Board Member Ekitiinisa Stephen Mukitale Chairperson wa Petroleum Authority Linda Biribonwa hamna Board Member Professor Bagire Vincent. Tukusiima muno webale muno kuhereza abaana baitu emirimu kandi bunyoro hano tugamba tusiima bwongerwa waitu Ekitiinisa President. Abwenteekanize geno maiso kutandika Bunyoro University kandi tugisiima muno okabahana ebiro bitali byahara kutandikisa enteekanize egyo kandi ntungire kumanyisibwa ku rugo wa Professor Kyamanywa Chairman wa Task Force enteekanize geno maiso nabeke tukusiima kandi obukama bukusagika muno enteekanize eno. Tukusiima President wa University hamuna Mama Janet Kata Museveni abo mulimo mu court oguyakozire abo kutandikisa University nawo tumuterero mu ngalo. Tugonza na kusiima mulengo gwembaganiza Canon wa Maani ayahaireyo eitaka kutandika University ya Bunyoro. Kandi tukusiima n'ebintu byonna bikozerwe ekisaayi ky'omupiira kikuombekwa mparo enguudo echundiro lya magita n'ebintu byonna waite Ekitiinisa tukusiima. Hariho ebindi bikwetaaga kukorwa waite Ekitiinisa President kukumaliriza endagaano y'okugaara ebintu by'obukama omazire kutusoboora ngu tokiina obuzibu bwona kandi ekyo kijja genda maiso kikorwe tukusiimire muno waitu Ekitiinisa President. Ekitiinisa President tukatandika kugigumbya Abanyoro kuli mu omwani nk'omulingo watuhaire amagezi nti abantu bakolese engalo zaabo bakolese emikono yaabo twala maiso n'okuruga mu bunaku tutandikire emisiri nk'okuhulire mu Ekitiinisa Biribona kwagambire kutandika kwegesezaho kulima omwani omusiri gw'okubanza guli Kikube musajja mukuru tukuteekaniza kutandika endi Bujenje na Kiryandongo tukusaba obukonyezi bwa tractor buli isaza eri obukama habwokuba tukarora ekizibu ekimwe ky'abantu baina nikwo okulima kuteekaniza emisiri n'okulima ebiine byo by'okubyalamu omwani ekyo nk'obukama tujja kukora ekikusoboka kurora tulukyaga ensigo ntuzihereza abantu baitu tractor tuina amasaza 15 Ekitiinisa President nabekyo kakusanga buli isaza litunga tractor emu kikuba kikuonyera muno abantu baitu abaikara hanyanja mu Itanzige ni batalibanzibwa habukusoha kubi kukira ni kurugira hali abantu abakurugo mahanga ganda gatwererire kandi kizibu ky'amaani kandi obundi nibabahikiyaho obuhuta hali abantu obundi n'okwitwa nabekyo nabuna amaato gaabo na injini nizinyagwa tukusaba gavumenti eyongeremu amaani kurora ebakonyeire. Omwaka oguhoire tukatunga okumanyisibwa nti amasomero gaitu Kabaleega n'abakuumi nigajja kusemezebwa omwaka gw'ebyensimbi guno baitu kino nakyo kikuzoka kitasobokere kandi amasomero ago tigali mu nyikara nnungi tukusaba ekyo nakyo kikorweho. Nk'obukama tukusaba gavumenti eyongera amaani mu kulaakulaniza ebyobulambuzi ntumanya ntugumya nti nigwo mulingo ogundi ogukusobola kutwala ebyentahi abatungwa bakabumbo mu maiso niyo tukusiimira Uganda Tourism Board etusagikire kandi ntubasiima muno mamaze naitu ebiro bingi bali hano ne batusagika waitu haro esomero yaitu Kitala Secondary School eriemu amasomero amakuru mu Bunyoro kandi n'abaana bakuhingura omuru 19 esomero ene karagalizibwa basi
hamuna Kitara Football Club na St. Andrea Secondary School umwaka 2022 ezo ebasi ibiro ukasindika waitu Ekitinyisa President ukusima baitu ya Kitara Secondary School tekaijaga tunabo tukusaba nayo ebasi geje ababito waitu baina ekitebe kyabo kya Savings Association ekikwetu Bunyoro Cooperative Society kulwanisa obunaku mu Rwanda rwabo bakwetaga obukonyezi nabo waitu Ekitinyisa President bansabire nkugambe bakusaba tractor nebikozesebwa kandi bakora na waste management nokutwara ebisasiro kurora nti baletaho obwechumi ombukama kandi naitwe nkobukama wa Bunyoro Kitara tuina sako ya abakozi nayo obusagiki bwani busoboka waitu Ekitinyisa President ujja kusima aroba nywane ba hano waitu Ekitinyisa President ba Bunyoro mubende Banyoro Association chairman alinka abanywane bawo bano mubende Banyoro Association bakaijo wawe bakusaba obakonyera kuba bakabani banyegera obukama bwa Bungereza luni government ya Bungereza mulingo yaboneseza Abanyoro nawe ekyo tibakatunga kukonyero na hatona na nyonyi kalindu batanabo twagene watone general baitu tibakatungira obukonyezi obukumara nabo bakusaba nabo hulo kusaba kwabo bandi basobora rundi bayije bakusobore mulingo bagende bayisumikale bakuru ngoza kumaliza ate nisima abatukonyira bandi kora omukoro gunu waitu Ekitinyisa President mao mugo omuntekanizene yo kujaguza emyaka 3 akabamwe emikoro nditwa akozere nkomuzano gwa golf ogwabaire Masindi Golf Club kandi likuchekazibwa Masindi Golf Club Kabalega Resort na National Forest Authority tukubasima munabo entekanizege tukaba no kuyiruka kwa tekanizibwe hano omuhoima okuyiruka kwa tuweta empango run kandi sente zikurugo mukuyiruko zijagure kyoma ekikebera kansa ekigenda omwirwaro lya Hoima Regional Referral Hospital nkakabumba kuyatragire tukolege buli mwaka tukaba entekanza ibyokulya byatu byenzarwa kandi entekanizibwa Native Cuisine Director Doreen Kemigisa uborohan Doreen Kemigisa niwe atekanize entekanizege ibyokulya byenzarwa waitu kigenderwa kirinti tuwolekya abantu ibyokulya byatu byenzarwa babirinde kandi basobole kutwara kubitwara maiso ngikimu habyozarano bwaitu tukabaho nempaka ezorusoro rundo mweso zitekanizibwe Reverend Kitali kutwara maiso emizano yaitu eyobuzaranwa koza kusima isito mu Ruhanga Bishop Jacob ateirweho amoti aboborerezi wa Bunyoro Kitara nanyikize zindi zona abatusabire habiro bikwakwana mbasimire muno abakuru bedini omujato runda kasiki akanyakubairege Masinde kiro kiyaije ne kebemberwa Engineer Jonad asimwe akiki tugonza nayo kusima emirimo yokora emirimo yokolire Bunyoro osagikire Kitara FC baito osagika nambale Heroes nebindi nabandi bona tukusimira akiki obusagiki obuhaireyo ombukama buno nanye nywena abahaireyo obusagiki obukwakana kandi nabayizira amukoro gunu abatwaire ensimbi n'obukonyeza obukwakana ente ebyokulya nebindi ngoza nokusima akatebe akatekanizo omukoro kebembiro Bunyoro Alex Katusabe Chief Administrative Secretary aba staff obukama n'abandi bona abakozere omuntekanize na committee yona y'abantu abatwatekanize n'ababanyoro bomukama abakuru mu madini agakwakana hamu n'abakozi omu district omu town yaitu ya Hoima waitu Ekitinyisa President kubani ngarukira hano mu rubazo rwange baitu ni kusima muno ntaina okugarukira habwa kwija kiro kwikiriza kuba mugenyi mukuru boje tuongera tukiterero mu ngaro kandi no kutwikazaho umutima buli kasumi obukuba haro kietago noija obukuba toizire no tutwekera engabwa nakyo tukisimira muno kandi ntusaba Ruhanga akuongera obwomezi akulinde kandi ogendo maiso no twebembera webali muno Ekitinyisa President mwebali muno kumpuliriza angiza gutamba angiza enkyanungi angiriza entali ya Bunyoro akasumikano hatikana twalo mugisa kandi
kweto wekitinisa Grace Mary Mugasa Kiki akuija kuba na kuimikia waito wekitinisa president ugambe hala abantu bawe abokama babunyoro mwebale muno ku owekitinisa Mugasa Naijaga webale muno muhikirwa aborubazo rurungi waito wekitinisa president omukorogono guteirwe hambeho eza radio zone ombonyoro na Uganda hamna TV gamba UBC Salt TV West Bukede Tayari Liberty Radio 7 Radio Hoima Liberty nezindi kandi your excellency tukoro mulimo gwamanda okurarangia entekanisa za government n'abantu kumanya nko kubaraye ombunako your excellency ikiriza nkwijukizeho hakuraganizo ku watwairo kwa milioni 10 kwa abanyamakuru hamuna motoka eyo kuturubasa no kututwara mutuwazi tukongera kwega omulingo turasomesa abantu okubayiho obunaku your excellency tulengereho kwikira pledge eno baitu tubayitaka tungire rukwamu obo mazire kuija abanyoro bagira urufumo rugambo mukama haloka musangano hoka muramiza your excellency akantu kaitu tugonza kuijukiza owekitinisa Mugasa gamba webale waito muhamba tata owekitinisa muno president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kando msita arukwera omuzaire waiti twena nitukutangira webale kuija bunyoro omurundo gundi tata abarukugonzebwa na nyowe kantabarukie abanyoro na abanyoro kati habu okuhika hakiro kino ekempango yomurundi gwa 3 munyikirize nyemere ha protocol eye hairwe yo katikiro habo bwire kandi obo ntwenda kubichungura nuko tata waita tubalize hati nyowe ntebeze njiri ya president Yoweri Museveni kandi ntaha wa NRM na bwekyo tinkuswara kugamba NRM oye Museveni oye Bunyara oye sawa munyikiriza abarukugonze banyeta bagenzi bange owekitinisa Barugahara Balaam Atenyi kandi omugatwa omugavumenti ya hagati habwa abeminyeto nabana kandi nyongere nyete omugenzi wange owekitinisa Fred bya mukama atwoki kandi omugatwa habyendu bata omugavumenti ya hagati kandi nabo baije okuramukiaho kandi owekitinisa Fred bya mukama naija okwanjura aba member of parliament abali hano baitu batakayikire hano munyikirize ndete okusaba okuganyira okuruga hali right honorable prime minister Robin Anabanja Kiki kandi nkoku nakole mirimo nyingi mu government ya Uganda obwire buno ali hamirimo emitongole tasoboiro kuija baitu natutabarukia hakuhika hakiro kya hati natabarukia itwena bali bunyoro kandi natabarukia tata waitu ninyongera kuleta okusaba okuganyirwa okuruga halo mugurusi waitu omurungi Akiki Matia Kasaija kandi ogwali minister webyensimbi kandi ali mukurasi wa Kibale kandi nasaba nawo okuganyirwa habo okuba natekaneza budget yera somwa nyinkya ninyongera kuleta okusaba okuganyirwa hali omwekitini kuruga hali owekitinisa namu yangu Jennifer Kacha kandi ogwo ali minister wensonga za bunyoro nawe tasoboiro kubaho habo okuba nasasa nindeta kusaba kuganyirwa kuruga hali omugenzi waitu munyanyazi AIGP Magambo Tomu Rwabudongo kandi nawe habwe mirime mitongole tasoboiro kuba nabwekyo nabandi abagenzi baitu abatasoboiro kubaho nibasaba kuganyira baitu bona nibatutabarukia ngutwebale kuhika hakiro kino nibatabarukia tata waitu Kabumba na mama waitu Mugo nababito itwena mugurusa kuhulira kale mwebale muno omugisa ogumpairo mukama wange president guligo kwanjura abakurasi baitu abatwina kusaba abakurasi ba member parliament mwijanu na bachama 5 mudachike NRM MPs bona aba Uganda yona oboli wa red blue white nywena twemera hanu onu bakumweta tumweta baby face kandi niwe omukurasi omukyara wa Hoima district na wali hanu
onu Akiki Florence woman MP Masindi district. Dr. Ruyonga Hoima West kan chairman wa Health Committee. Onu babweta paso wa kabi za mapepule mwana wa Bugayahan na waro. Honorable Karubanga Atenyi MP kuruga Chigorobi na warohan. Nyakata Sinansi Kamanda muhara wawe kandi niwe MP wa Hoima Stehan. Onu mutabani wa murwani wa Mateke aligonza Honorable LC5 wa Chikube district na warohan. Ono mugurusi mugenzi wa Cosmas ali chairman LC5 wa Masindi. Niko bakora na Honorable Banora chairman LC5 wa Chikube. Onu mutabani wawe chairman wa Hoima kandi arehente bendi yokurura bajwere yero yako epikire. Tuina Kaboyo niwe meya worubuga tuli hano. Robert Ruhigwa meya Hoima West na waro. Kandi onu mobaleza wawe a representing Obama na Obama part 2 webale muno. Mbaini nsaba Baram Ojoya Anjule na nyowe Fred byamukamanyizire kandi muzeyi 20 kusaba itu abataito tukusoko maiso abo mukoro gundi oguro webale muno muzeyi. Amugurusa Akiki Museveni President wa Uganda webale kwija Masindi na Hoima na Hona kandi webale kutonda muno bantu ba Bunyoro. Awire toina kuba oina kwiruka genda Kagadi ngoneze kutangira na kuramucha na kumanyisa ntano Bunyoro tukwenda kandi tujja ku supporting akaruru akakwijo jja kutunga mukama akulindi. Elere boy Museveni juu Tata Akiki habuo bwire ninkusaba nyebunda ize oije obalize Abanyoro na Abanyorokati kandi nyongere nkusime muno habuo kutugonza no kutulera gabukya webala Akiki kwijo maka gaitu kikube kyabayanja Akiki titwine kyokuha oiro kusagika akaruru Museveni paka last is the best. Abanyoro mwena ni maramucha Muro kurungi Rwanda yabare kuba okutulinda twena Omugo Karunga Okwiri Omuhirwa ba ministers abakorasi abembeza abantu bona nenyo Abanyoro mwena abarahanu inja kubazo mu rujungu abokara abatakumanya ndimi zetu za hanu abeho ahindura mu runyoro. Who will translate? I want to congratulate His Highness Omukama Iguru on the 31st anniversary of his coronation. President akwenda kutawarisha Mukama Iguru rukirabasaija Omukama wa Bunyoro abokwike ya miaka 3 na gumu kuruga ijangoma ya Bunyoro. I'm however sorry to find that he's sick. I called on him because we should continue to pray for him. Akusasa muno kubasangiro mugurusi Omukama waitu na sasa kandi akurumizibwa baitu akusaba itwe n'Abanyoro n'abana Uganda itwe na tumusabire baitu ja kuba na mchekingao kakwaikere na mchekingao. I have already seen him. Maziro kumurora.
President agambira amaziro kumubungira mgwino. I want to thank the committees, together with the Omugo, who are running the affairs of the kingdom when the king is sick. Akwenda kusima akakiiko ka Royal Commission n'abakora n'Omugo hamu n'abantu bena abakutwara emirimu y'omukama mukasumika n'arwaire n'asasa. When we restored the kingdoms, I knew what we were doing because I know this area very well. Weyagarwira obukama akaba n'amanya kyakugarawo kandi ekichweka kino kya bukama bwa Bunyoro n'obukama obundi amanyire kyabaire n'akora kandi n'ebichweka bimanyire kurungi. We are part of the ancient culture of this area. I know the contribution of the kingdoms and their limitations. Omugurusa agambire history ya Uganda agimanyire kurungi kandi ali hamu abo abamanyire omugaso gw'obukama n'obukama obundi bwe bicheke ebindi na contribution y'obukama. Hamu na obunafu bw'obukama. Hamu n'obunafu bw'obukama. Obucheke. Hamu n'obucheke bw'obukama. The kingdoms, first of all, we had one kingdom of the Wachwezi, which united all of us for some time. Mukubanza tukabana obukama obw'Abachwezi bwonka nubwo bwabaire obukama bwona itwena abantu kabatuli amu obukama bw'Abachwezi. And succeeded in uniting a bigger part of Uganda. Kandi obukama bwa Buchwezi bukakora muno omulimo gw'okuleeta abana Uganda ebichweka bya Uganda ebiri hamu kubiteeka hamu. When the Bachwezi kingdom collapsed, Abachwezi bwe bagwire, then we had these smaller kingdoms. Then obukama obutaito obundi bweija. But they also contributed because they were uniting clans. Baitu n'obwo obukama obutaito mu bichweka bya Uganda byona bukutuyamba oba bukayamba kuba bukaba ne buleeta hamu ebika hamu ebika byaitu. Because there are some other parts of Africa where the clans were separate. Ntara ebichweka bya Africa ebindi ebika bikaba bitali hamu bitakunitinga. Bitakweteraniza. And that meant they were in constant war, those clans. So ebika ebi bya ikaragani birwana mbi. So enganda za ikaragani zirwana. At least the kingdoms united some of the clans. Obukama bukaleta hamu enganda zikuruga mu bichweka byona zabiteka hamu zabitananizamu bafuka omuntu omu oba sayatemu. Bakalengaho okugaita ebika ebimu. Bakalengaho okugaita enganda ezindi zona. However, they also had weaknesses of fighting among themselves. Baitu kandi nakyo kikejjamu obuzibu kuba enganda zikatandika kulwanangana. Osanga Buganda ne Rwanda na Bunyoro, Bunyoro ne Rwanda na Nkole, Nkole ne Rwanda na Rwanda, baikaro muntaro. So that was the weakness which the European used to conquer us. Kata kakadyo ako nuko abakwera ke bakozeseize okutuwamba okutwara okufoka okuba ni batu ebembera. Mukarora abajungu kubakozese abatulire mu ruko mu Buganda kurwanisa Bunyoro basobole kuhamba Uganda. You saw how the Europeans used the traitors in Uganda to fight Kabarega and to fight even Mwanga, the Kabako of Buganda. Omugurusa akubayijukiza nti mu kwijukira kurungi abantu abanda ababaire okwo mu Buganda Abaganda baketeranizamu n'abajungu okulwanisa omukama waitu Kabarega omukama wa Bunyoro Kitara. Even with Mwanga also. Na Mwanga. So therefore, we knew the strength of the kingdoms but also their limitations. So omwebembeza agambire amanyire amaani g'obukama baitu kandi amanyire n'obuzibu bw'obukama.
And that's why, if you read my address to the Ruchiko, 1993, I made this very clear, how there was a contribution the kingdoms could make, but they should avoid the old mistakes. Tugambire tugende tuseere record byagambire mu Rukiiko rwa Buganda n'agenda gara obukama akabagambira omugaso gw'obukama baitu n'obuzibu obukama obukulemesa emirimu kulibata kurungi. The modern states are built on democracy. Ate obukama bw'ebiro bino oba ensi z'ebiro bino ensi z'ebiro bino tukuzombekeza amusingi gwa democracy. The people to elect their leaders. Abantu bekomera abebembezi baabo. So that's why we said the kingdoms should not mix with the political issues. Nuko kyamurugiraho president kwa advisinga nti obukama tubuyina kutaaha mu bino ebya politics ebyaito ebya democracy ebya Uganda empyaka ebyobulemu obuyaka. Let the people elect their leaders, but the cultural leaders have a role. Agamba nti akasaba abantu b'obukama abantu babaleke bekomera abebembezi baabwe bakwenda baitu ab'obukama bakusobola kwabula n'okuwa amagezi mu bataka ne babagambira ebirungi n'ebibi. Barugara baze byangire kubaze byabo. Ogo musigaze n'abazi ebye. The modern states, through democracy, ntamanga mayaka nigaraba mu nkola ya democracy endema ya hati. Enema ya hati oba enfuga ya hati. Yes. The governance of today, through democracy, the governments are responsible for legislation, administration, and politics. Enema y'ebiro bino gavumenti ekuvunaanyizibwa kukola amateeka, okufuga, okwebembera hamu n'okulungamya. And planning for the economy. N'okutegekera amahanga oba ihanga. But there is a gap which the modern states cannot do well. Baita hara akantu akakuburamu amahanga gaitu oba democracy zaitu zino government empyaka zitakusobola kukola. Who looks after the indigenous languages? Owakulolera ennimi zaitu. Because the governments are mainly conducting business in English and to some extent in Swahili. Kubati government zo nkaizaite zane za East Africa tukoisaga Rujungu no Ruswahili. So we said, no. This area will die if nobody is looking after it specifically. Atu okusara mugamba nti waraleka ennimi zaitu ez'obuwanga zitara omuntu akuzololera oba akuzimanaginga zijja kufa. So the issue of the indigenous languages should really be concentrated on by the kingdoms. So ennimi zaitu byazirekera obukama bube ni buzikora oba ni buzirwaninga. Assisted by the government. Government nebayambawo. Then you have the issue of customs. Kanti tulina obuzibu bwa the issue ensonga ya emirwa y'abantu. Customs, what do you call customs in Runyoro? Embibo y'abantu. Emirwa y'abantu, emirwa. The modern state is not very clear on that. Ensi zaitu zino empyaka tizikubimanya kurungi. Even the churches, I'm not sure that they are very clear about it. Namakereziya namakanisa takumanya kurungi oba bimanyire kurungi. Hati wekanisa wekerezia omuzigiti aramanyata ngo musita taswera musita nibakimanye ekyo ati mugurusa akaguza
ntaba father na ba reverend bakusora kuba batamanyire nti omusiita tasobola kuswera omusiita. I challenged them once. I wanted to know whether they follow it or not. Nti bundi akabakaguzawo nagonza kumanya oba babimanyire oba tebabimanyire. Because the strength of the African culture is that our marriages are exogamous marriages as opposed to endogamous marriages. Kuba kimanyire nti obufumbo bwaitu wano nti obufumbo bulina kuba buli amaani g'abantu b'ekicweka kino nigaliga omu kutaswera abantu abali neewe. Titulina kuswerangana anuga amaani gaitu wano. Titulina kuswerangana ekika tusobola kuswerangana bebika byaitu. This is correct biologically and genetically. Nti kino akakirora wakimanyire nti kiyikire mu bya biology arabire mu bintu bya science. The endogamous marriages will produce weaker people. So the question was, do the modern government, because you can walk to the DC and you say, I'm in love with this girl and she's in love with me, we are adults, give us a marriage certificate. Kubagambire enkora yaitu ya modern okusora agenda mu district commissioner oba mu kota ali abana bakora byobufumbo n'ogamba omusikono nkumwenda okamuswera. Now who checks that? Ato wararora nti gwakuswera taliwo oluganda lwe. Then other customs also. Then nebebika ebindi nemirwe endi. The relationship within the family, within the clans. Njitakwenda abantu babe nibeswera mu bika byaitu oba mu ndira zaitu. One reason I supported the restoration of the kingdoms was that one. Who will look after our very strong culture which produced a very strong people who could survive all these problems we had. Niye ensonga emu yesigira obukama bube niburora abantu bana abakuswerangana nti tibali b'ekika kimu n'o tusobole kuzaala abaana abagumu oba bazaala abaana abalungi abakusobola kukora abaraguma nibakora. The culture, apart from marriage, also includes food and other things. Nti ebintu byaitu byenganda ebintu byobihangirana ebyemirwa ebyo byangirana alimu ebyokulya hamuna and equipment. Alimu ebyokulya n'ebikozesebwa. I am 80 years old as you know. Aina emyezi 8 yonka. Emyaka 8 yonka. And I'm going to be 81. Ntajja kuicha emyaka 81 yonka. But if you want to wrestle here, we can sort it out. Baitu omuntu takusobola ati nyeba rugara ati nsobola kurwana na mzee yakuntera hansi one round them knockout. Kumukwana ngonza kufukana nyondo hano. Ndowe champion wa kungufuka anda ine miaka 81. And one of the reasons I keep telling people, I don't know, God of course is the one who gives me the strength. Ndakwikana nagambira abantu baitu wakimanyire ruwanga nuya mwaira amani. But also what I eat. Baitu nebintu byakwikana nalya. I don't eat bread because I'm not a European. Takulya migati tali mujungu. I don't eat rice because I'm not an Indian. Takulya muchere kuba we tali muyindi. I eat akaro. Ali akaro konka. Enoga. Muhogo. Akulya ne muhogo. Ebitoke. Amategente zaitu. Omuzigo. The milk. Amata. So you wonder, why do people abandon the other time when there was war in Ukraine? People say, oh, we are going to die of hunger. Die of hunger, why?
Muze agamba abantu bakwikarane mutina nti aroye entaro mu bichweka nka Ukraine ndi tugenda kufa enjara kuba Ukraine yetu wa wheat oba yetu engano nti tukufa engano yachi. So they say, oh, we are going to get wheat from I don't know where. But I don't bother with wheat. I have my food here. Wemuze takutalibana n'engano wakwerira akaroke. So that side of culture, who looks after it? So akaguza owararolera ebintu byaitu ebyokulya ebyaitu ebya loko ebya bunyoro ebyobuwangwa ebyo byenzaro ebyasangirweho. Then mobilization. Then okujugumbya people. Okujugumbya abantu. To show, like now you are saying that you want the kingdom to be involved in wealth creation. I really welcome that. Agambire nti tukumusaba nti tukwenda obukama bube butaye nabo mukwiya obunaku mu bantu nti kyakukisima kandi agamba akukisupporting. That's in order, because this is now social action. It's not politics, it's not what, it is social economic action. Agambire kyagenda kisupportinga na amani kuba kikuyamba abantu tibiri bya obufuzi bya kuyamba abantu. Kuya abantu mu bunaku. Therefore, those 4 areas. Ntebe ebintu ebina byagambire: language, enemy, food, ebyokulya, some of the customs which are rational, embibo zaitu, emirwa zaitu, emirwa zaitu emirungi, and finally social economic action. Then n'okuyamba abantu okuruga mu mbeera embi okwijja mu mbeera ennungi. And that's why we gave them the properties which the Muhikiro was talking about, the former local government properties, the Amasaza, Magombora land. Niyo ensonga bwaki ebintu by'obunyoro oba ebintu by'obukama bakubigaaraga mu bukama. You use this to generate income to do that additional work to whatever the government is doing. Nukwakwenda ebintu ebyo byakutugaluliza nk'amagombora amasomero n'ebindi tubikozese okuyiya abantu baitu mu bunaku tubyeyambise okulola nti tuyindule ebichweka ebyo tuyiye mu rent. Okutamu nkola biri ryo olubimbi ryo lwa biri ebina. Of course the government also sends some financial support. Na government nayo kwikala nesindikira obukama sente. But this is not too much yet. Tiziri nyingi. It will improve in the future. Ajja kwijja kuzongerawo. So therefore, I'm very happy with the kingdom the way we have moved. Nabwe kyasemerere muno omulingo obukama gubukulibasamu emirimo. We have never had problem with the kingdom of Bunyoro. Takatugaga obuzibu bwona n'obukama bwa Bunyoro. Kandi takwijja kubutunga muzeeyi. There are some other people who try to mix with politics that we say no, go back to your role. Ara abantu abandi abakwetaaya mu bitaku bakwatawo baitu bakwikala nabagamba mugaruke mu biina kora mu rubimbi rwanyu. So I'm very happy to be here. Asemerere muno kwijana. And I have noted the memorandum of the Muhikirwa. Kandi n'ebintu by'omubikira byabalizo abihandikira abimanyire. I will study it again and then be able to answer him also in writing. Agenda kubisomamu kurungi then agarukemu mu buwandiike. But on this occasion I brought some cows because I knew you had embaga here. Amukoro guno alibasire n'ente kuba amanyire tulina obugenyi tulina empango. But I brought the cows in a bahasa, not on food. Ente aziretere mu kibahasa talesere ente zire arole oba bigere. But there is a Muhikirwa 50 million was muheda zumu. Milioni 50 ezijwira azoereza omuyikirwa. Kandi harona LC wetu chairman Semberano ambalindano. Arukulorero mukama. Chairman wo mukama amazire emyaka 40 bwa chairman. Bamumpere
milioni mukaga yagurira kapikipiki. Chairman bamuhaire milioni mukaga mutere president mungaro agure pikipiki. Kale mwebale muno, mwebale, congratulations on the 31st anniversary, and I wish you good luck. President webale muno kwijja Bunyoro, tukusima muno webale, kandi Rwanga akutulindire, kandi tukweyama tujja kukolera tujja kukora hamu okutransforminga Bunyoro n'okulola nti abantu baitu baruge mu bunaku, kandi n'akalulu ojja katunga omwaka ogukwija. President omuyikirwa akusaba n'omugo aba royal family baijjo bateze kisani hamu n'aba MP abaro bateze kisani, then omukoro ogwe mukama wange. Hello. Tuterenganiza amanu tusimba Oweekitiibwa President ab'olubazi olulungi muno. Oweekitiibwa President tukusimba muno. Weebale olubazi olulungi olwo. Kandi nyowe na mugenzi wange mugerwa Oweekitiibwa President. Ntugonza kusimba muno. Habw'okweba omukisa gw'ogambira omukolo guno. Oweekitiibwa President ntukusaba tumazire kutunga omukisa nyowe na mugenzi wange mugerwa kuba MC b'omukolo guno. Ekitakanyakanya nk'amaziga g'ekinyonyi. Waite Oweekitiibwa President tukusaba tuyikirize tukusembere haihabo kuterwa nayo ekisale kituleka abaijukuru. Webale muno yo excellency. Nkwenda akora mu correction abengoma mulinde mukadaitu. President ebisani bya munda abaira biteire ayira ija kutera probably chaba MP bonka baranu wetukumara tugende straight mu anthem in a reverse order. N'abakama abayizire, actually katubanza abakama abayizire, abakama barugire Toro, Congo, Japadola, traditional leaders abayizire, then naba MP nabo babe ni bali batani bagenda na prime minister. Then echaba minister sija kuba mu Honorable Mary Mugasana IGP. Ba MP mulinde obali Honorable Pius musembere hayali.
items, brass band, please be ready. Ebisigaire tutere sitanze emu emu.